Dobrodošli u novi ciklus razgovora Eros u srpskoj književnosti, koji je organizovan u okviru podcasta Srpska književnost, iza koga stoji Katedra za srpsku književnost i južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu. Tema današnje emisije biće erotizam i umetnost Ive Andrića, a naš gost je profesor dr. Tihomir Brajović, redovni profesor na našem fakultetu, a trenutno gostujući predavač u Seulu, Južnoj Koreji. Profesor Brajović kod nas predaje pregled južnoslovenske književnosti i južnoslovensku komparatistiku. Pored toga, tu su i drugi zanimljivi kursevi na osnovnim, master i doktorskim studijama. U svojoj bogatoj karijeri profesor Brajović je ostavio mnoštvo tekstova i studije koje su nezaobilazni za svako ozbiljno proučavanje književnosti. Ja ću navesti samo neke od naslova kao što su teorija pesničke slike, oblici modernizma, identično različito, fikcije i moć, ogledi u subverzivnoj imaginaciji Ive Andrića i ono što će biti posebna topla preporuka u vezi sa temom današnje emisije jeste knjiga Groznica i podvig, ogledi o erotskoj imaginaciji Ive Andrića. A sa nama je i naša koleginica Bojana Milosavljević, doktorantkinja Filološkog fakulteta, koja će sa profesorom Brajovićem danas razgovarati upravo o erotizmu u delu Ive Andrića. Izvolite. Hvala puno, Bojana, na ovoj divnoj najavi. Tokom proučavanja književnosti i erotologije, a posebno u okviru proučavanja srpske književnosti 20. veka, imala sam priliku da se susretnem sa nizom Andrićevih pripovedaka koje se dotiču teme erosa, erotskog prikazivanja tela i samog odnosa junaka prema biću koje se karakteriše kao erotsko. U tom kontekstu nezaobilazna studija kao vid dodatne literature pojavila se upravo knjiga profesora Brajovića Groznica i podvig, dakle ogledi o erotskoj imaginaciji u književnom delu Ive Andrića, tokom čijeg čitanja sam shvatila da sam pojam erosa i erotskog je znatno složeniji od onoga što nam je možda u prvom trenutku asocijacija. Osim toga, iznenadila sam se kada sam, analizirajući ovu studiju, ustanovila koliko je širok spektar Andrićevih dela, ne samo pripovedaka, dakle, već i romana, lirike, eseja i meditativne proze, koje se posredno ili neposredno dotiču teme erotskog, koja možda nije prva asocijacija na pomen dela Ive Andrića. Zbog toga sam i došla na ideju da bi ovakva tema bila od izuzetnog značaja ne samo za ovaj podcast, već i za čitanje Andrićevog dela, ali i za studente našeg fakulteta koje zanima erotologija. Nadam se da ćemo onda kroz ovaj dijalog, profesor Brajović i ja, sa naglaskom naravno na profesora, uspeti da zagolicamo maštu i pažnju svih naših budućih slušalaca i da ih podstaknemo na čitanje i na što prisnije prijateljstvo sa nesvakidašnjim i neponovljivim delima našeg nobelovca. Profesore, evo i od mene hvala još jednom što ste se odazvali ovom pozivu. Molim, zadovoljstvo mi je. Prvom rečenicom studije obaveštavate, a istovremeno i upozoravate čitaoce da su erotizam i umetnost Ive Andrića tema u isti mah zavodljiva i zazorna, obećavajuća i u izvesnom smislu obespokojavajuća. Šta vas je onda motivisalo uprkos takvom određenju, a znamo da vam ovo nije prva studija u kojoj analizirate delo Ive Andrića, da oglede posvetite upravo erotskoj imaginaciji, koja, moramo priznati, nije u fokusu možda primarnih istraživanja i razgovora kritičara kada je njegov opus u pitanju. Prosto možete nam objasniti kako je vaše istraživanje teklo? Pa, mogu bih dosta dugo da govorim o tome, ali mislim da ću to da kažem sažeto. Dakle, moje čitalačko iskustvo sa Andrićevim delom dugo je već decenijama i od početka čitanja Andrićevih pripovedaka, romana i ostalih dela i naročito od kad sam krenuo da čitam i kritičku literaturu o Andriću, zapazio sam u stvari da se većina tumača dodiruje teme erotizmu u Andrićevom delu. Počev recimo od onog poznatog teksta Isidore Sekulić Istok u pripovetkama Ive Andrića pa sve do najnovijih vremena. Ali uglavnom su se istraživači dodirivali kad
posvećujući nešto pažnje nekom liku, nekom odnosu, nekoj relaciji, nekoj epizodi u nekome delu. I u sadejstvu sa ovom rečenicom koju ste vi citirali, koja je zapravo moje iskustvo čitanja Andrića, dakle da je to nešto što nas privlači, obećava, ali nas obespokojava zbog svega onoga što je napisano u knjizi, a to se može sažeti u ono poznato razumevanje Andrića kao tamnog, pesimističkog pisca, pa se to odnosi i na ovu problematiku dobrim delom. Ja sam negde sam sebi obećao da ću jednoga dana da se time pozabavim. I to vreme je došlo pre nekih 5, 6, 7 godina da sednem da napišem tu studiju, a pripreme za pisanje su trajale praktično od trenutka kad sam počeo da čitam Andrića, jer zaista to što je primećivano vrlo često je sasvim na mestu. Andrićev opus je prožet erotizmom. Nije toliko veliki broj dela koji su isključivo posvećeni njegovih erotskoj tematici i problematici, ali gotovo u svim delima teško bi zapravo bilo naći, lakše bi bilo nabrojati dela u kojima nema erotskih motiva nego ona u kojima ima. Prema tome, to je nešto što je naprosto čekalo na pažnju i ja sam sebi kazao kad osetim se sposobnim da se time zabavim, da ću to i uraditi. I eto, to se desilo, knjiga je objavljena 2015. A zašto ste se odlučili da naslov bude baš Groznica i podvig? Vi u studiji objašnjavate da je to dvojstvo koje poput narativne kobi prati književne junake Ive Andrića. Da, vi ste čitali i znate sasvim sigurno na šta se to odnosi. Pa to je, kako bih rekao, to je na neki način moja čitalačka formula ovoga problema u Andrićevom delu, ali mislim da to nije, kako bih rekao, moja lična impresija, nego to zaista podržano onim što ja zovem tekstualna evidencija, dakle motivima koji možemo pronaći u Andrićevim delima. Groznica, prvi deo naslova se ovde odnosi na čulno-telesnu groznicu koju erotska ljubav pobuđuje kod junaka, a drugi deo naslova, podvig, što može delovati pomalo iznenađujuće i bilo je nekih mojih kolega i čitalaca koji su mi kazali da su bili iznenađeni, taj drugi deo naslova se odnosi na isto to, samo u drugom jednom vidu i aspektu, a to je onaj u današnje doba možda malo i zaboravljeni aspekt erotizma koji nas uzdiže prema onome što nije samo čulno telesno, nego je na izvestan način i psihički, mentalno i čak oduhovljeno. I toga kod Andrića ima takođe dosta, iako se možda na prvi pogled kad se onako ima u vidu sumarno iskustvo čitanja ne bi tako učinilo, ali zapravo jedno gotovo da ne može bez drugoga u Andrićevom opusu i to je čvorište oko kojega se kruži sve vreme u Andrićevom opusu s dobrim razlozima, jer kao što znamo, reč je o izrazito modernističkom piscu koji pripada modernističkoj epohi, jednom od najznačajnijih modernističkih pisaca u srpskoj književnosti i južnoslovenskim književnostima uopšte i piscu ostalom koji je dobio i najviše međunarodno priznanje za književnost. U jednom trenutku, čitajući vašu studiju, pitala sam se koliki će opus Andrićevih dela biti koje ćete obuhvatiti i svaki put mislim, dobro, evo ovde se završila studija, međutim, vi spominjete još neke delove i romana i pripovedaka, pa čak i eseje i meditativnu prozu. Kako ste se vi odlučili koje ćete dela uključiti u polje istraživanja? Dakle, prosto kakav je bio kriterijum?
Pa kriterijum je bio, moram da kažem, ambiciozan, ne bih bio lažno skroman, dakle, kriterijum je bio jednostavan, da uključim sve ono što mi se čini relevantnim za ovaj problem i za ovu temu. Dakle, ne samo ovo što ste vi pomenuli, nego i poezija. Dakle, ja sam uhvatio i poeziju, ne naravno sve pesme, kao što nisam ni sve pripovetke, ali većinu onih relevantnih naslova sam obuhvatio i u epigrafima poglavlja postoje navodi iz Andrićevih pesama, kao iz romana i pripovedaka i dela nekih drugih autora, kao što su Byron, kao što su Petrarka, važni za razumevanje ove problematike. Naravno, to nisu mogla biti uvek iscrpna tumačenja, jer je Andrićev opus prilično širok. Ova knjiga ima oko 300 strana u štampi, ali trudio sam se da ono što mi se učinilo važnim tumačim u dovoljnoj meri. Dakle, vrlo jednostavno je bio kriterijum odabira, sve ono što mi se učinilo relevantnim iz tog opusa i naravno, valja i to reći za one koji nisu zavirili u knjigu, da ta knjiga ima i komparativni aspekt svoj, jer ja sam komparatista po vokaciji i po zanimanju, što bi kazali, dakle i u teorijskom smislu, ali i u beletrističkome, dakle ja poredim Andrića s nekim značajnim piscima u našem kontekstu književnom, nacionalnom, ali i mimo njega. Kako biste onda, pre nego što se posvetimo sadržini vaših ogleda, vi definisali eros uopšte ili prirodu erosa i erotskog u Andrićevom stvaralaštvu? A dobro, znači eros i erotika imaju isti koren jezički, ali eros je, tradicionalno bog ljubavi, antički, a erotika je jedno područje, jedno polje koje proizilazi iz te etimologije helenske, antičke. Ako pogledate u rečnike, vidjet ćete da svi oni koji su pokušali da definišu šta je to erotika, zapravo su bili u nevolji. Najčešće ćete naći to da je reč o čulno-telesnoj ili seksualnoj uzbuđenosti ili želji, što je toliko uzdano da zapravo nam ne govori ništa. To je kao ona problematika definisanja vremena Svetog Augustina i drugi koji su to pokušavali, dok zaista ne pokažete na šta mislite i konkretno i metodološki i tako dalje, to ne znači mnogo. U tome smislu erotika je zapravo područje koje se bavi, ja ću se ovde odmah nasloniti na jednog od teoretičara koji su najuticajniji u modernom dobu i koje ja povezujem sa Andrićem i pološki, ne po neposrednom uticaju, iako ni to nije isključeno. Reč je o francuskom misliocu i piscu takođe, Georgesu Batailleju. Bataille i Andrić su bili maltene vršnjaci. Bataille je nekoliko godina mlađi bio po rođenju, nešto ranije je preminuo, dakle kraće je živeo celokupno gledano, i pisac je, autor je čuvene studije Erotizam koji je prevedena i kod nas. Ja nisam spekulisao o tome da li je Andrić mogao čitati, da li je čitao Bataille, mogao ga je čitati, iako je ta studija relativno kasno objavljena, ali su drugi radovi i delovi objavljeni pre toga u prvoj polovini 20. veka, ovo je objavljeno početkom druge polovine 20. veka, ali ja sam zapravo mislio na nešto drugo važnije, a to je taj duh modernosti i modernizma kojem pripadaju oba autora. I Bataille kaže zapravo da je erotizam, dakle, to je nešto vrlo slično erotici samoj, s tim što je erotizam neka vrsta, da kažemo, sistemske okrenutosti toj oblasti ljudskog iskustva, da je erotizam ono što nas povezuje sa svim izvan nas.
pre svega s drugim ljudima, ali ne samo s njima, sa svetom u celini. Dakle, to je jedna vrsta afiniteta koji istina najčešće jeste čulno, senzualno podstaknut, ali ne uvek i samo isključivo. Pa taj govori o tome, ja mislim da to izražava duh modernizma, ne samo i njegovog dela, i da dotiče ono čemu je Andrić bio jako sklon. Pa taj govori o tome da erotizam zapravo omogućuje nam da prevaziđemo sopstvenost, zatvorenost u vlastito biće, u vlastiti unutrašnji svet. A to znači i čulno, ali i nadčulno. Ta psihička, mentalna i u nekoj krajnjoj liniji čak i kad duhovna dimenzija erotizma pomaže da razumemo šta je erotizam u širem ili najširem svojem značenju reči. Ja mislim, kao što sam nagovestio i ovde na početku, da Andrićevo delo to zaista ima. Ono ide od onoga što se obično razume pod erotizmom, a što je danas najbliže pojmu seksualnosti. To znači, čulno-telesna uzbuđenost i iskustvenost, ali s druge strane ide i do tog nekog uznošenja i uzdizanja do nekih neslućenih visina do kojih erotska ljubav i erotski afiniteti mogu kad da nas zaista podignu. U najavi je koleginica Bojana pomenula da će ovo biti tema ne samo erotskog kod Andrića, već i njegove umetnosti. I sa tim u vezi mi je bilo izuzetno zanimljivo što ste svoju studiju nakon uvoda otpočeli baš esejom Razgovor o Goji i figurom umetnika uopšte. Zbog čega ste mislili da je to značajno kao jedna početna tačka za ovu temu? Pa zapravo ne samo Goja, nego Goja i Byron. Ja sam uzeo u tom uvodnom poglavlju, odnosno stoji kratak uvod, onda ide prvo poglavlje, dvostruki ponor, čulnost i ono drugo. Ja sam uzeo tekstove Andrićeve eseističke o Goji, i to dva, dakle ne samo razgovor sa Gojom, nego i kratki esej Goja i njegovu kratku novelu Byronu Sintri, koja je poznata naravno, ali nekako čini mi se zapostavljena odnosno na svoju vrednost. Ja to zovem narativnim medaljonom. Dakle, tu razgovor sa Gojom ja inače čitam, ima to u mojim drugim knjigama, kao jednu vrstu eseističke fikcije, nešto što je gotovo novela, ali ono što je ovde važno jeste da je reč o dve kulturno-istorijski poznate ličnosti. Francisco Goja i Lord Byron nisu iz istoga doba, ali Andrića i kod jednog i kod drugog zanima ono najintimnije. Dok, recimo, i to sam tumačio svojevremeno, Miroslava Krležu u njegovom eseju Francisco Goja ili Sientes zanima javni Goja, onaj umetnik koji je bio dvorski slikar. Andrića zanima zapravo više intimni Goja. On ide u neke detalje, u nagađanja o njemu, ali ne zbog nekakvog, da kažemo, bulevarskog interesa, nego njega zanima ono najdublje u čoveku, a erotičnost jeste ta sfera u kojoj se prelama odnos prema sebi, odnos prema drugima, intimno i ono što je opšte. Andrić u tom kraćem eseju o Goji, ne u ovom čuvenom razgovoru o Goji, nego veštava da je Goja zapravo u svom životu bio neka vrsta raspusnika, a Byron je bio poznat kao raspusnik iz doba romantizma. I sad Andrića to sve zanima, naravno ne zbog raspusništva kao takvog, nego zbog činjenice da je reč
o dva autora koji su u svojim ostvarenjima likovnim i književnim dodirnuli i neke od najvećih visina umetničkog stvaralaštva. I njega zanima ta veza između krajnje čulnosti koja ide do raspusništva i onoga što vodi u najveće visine intelekta i čak duhovnosti. I to je čvorište, ja mislim, zato je za mene ti eseji i ova kratka novela koja nije naravno hronološki prvo ostvarenje u kojem se pojavljuje ova problematika, ali jeste jedno od najparadigmatičnijih, najuzornijih u tome smislu, naročito u prvim decenijama njegovog stvari. Zato sam ja počeo od toga da bih onda mogao da se vratim na neke prethodne stvari i da idem na neke docnije tekstove i ostvarenja. To je bio razlog. A vi ste, analizirajući baš pripovetku Byron u Sintri, označili junakinju iz pripovetke kao najpostojaniju tvorevinu erotske imaginacije u umetničkoj fikciji Ive Andrića. Zašto baš nju? Ne baš tako. Dakle, ja sam kazao da je to tip zapravo junaka, junakinje. Jer se to neprestano ponavlja. Znači, taj tip junakinje koja je eterična, koja je više vizija nego stvarna, jer ta mala Portugalka za koju je lako pretpostaviti da je kurtizana, u noveli Byron u Sintri, za Byrona postaje gotovo snoviđenje, ovaploćenje njegovih najviših predstava o ženi. I Andrić tu čak, odnosno narator njegove novele, ironičan u dobroj meri, ja mislim, jer on pokazuje raspusnika kome je neko, tako kažemo, nehotice doakao, koji je ostavljao devojke i žene za sobom, a onda je naišla usput jedna devojčica koja ga je potpuno zatravila i on godinu dana nije mogao, to je naravno Andrićeva spekulacija, fikcija, nije mogao godinu dana da dođe sebi jer ga je dotakla ljubav, erotska ljubav koja nije samo čulna želja. Jer treba pročitati tu novelu pa vidjeti šta on sve kaže, da je on u njoj pronalazio mnogo šta drugo, a ne samo njeno biće. Ali takve junakinje se često pojavljaju kod Andrića, one naravno imaju neke veze i sa književnom tradicijom, ali ne samo sa tim. I to je najpostojaniji lik, ako možemo kažem, ili tip, znači to ženskog lika u Andrićevoj književnosti, jer se pojavljuje već u ekspontu, u celom nizu zapisa, pa recimo i onome kojem se prvi put pojavljuje ime Jelene, koja će potom postati Jelena, žena koje nema, jedna od najlepših i najpoznatijih novela Andrićevi, koja je nastajala decenijama kao i neka druga dela. Prvi i drugi deo, mislim, 30. godina, a onda znatno kasnije, posle rata, kao jedno od poslednjih značajnih dela, koje pritom tematizuje upravo ovo čemu sam govorio, ovaj drugi pol Andrića kao pisca, koji, to je ono što je mene opsedalo dok sam čitao njegova dela i kasnije dok sam pisao, jer taj neki tamni svetli Andrić, da tako kažemo, ne on kao ličnost naravno, nego ono što njegova autorska vizija donosi. Jelena, žena koje nema, kao i ceo niz drugih tih, da tako kažemo, eteričnih junakinje za koje ne znate da li su stvarne ili su samo iluzija, ili, što je najčešći slučaj, i kad jesu stvarne, važnije su onim što znače junacima i kako im se previđaju, nego po onome što zaista čine u delima. Dakle, Jelena, žena koja nema, je na tom drugom polu i ona je, da kažemo, narativno literarno ovoploćenje ovog drugog svetlog, eteričnog pola erotizma.
Sad ste pomenuli šta junakinje znače drugim junacima. Dakle, na koji onda način erotsko sve probija u Andrićevom tekstu? Jer mi znamo da je njegov diskurs definitivno kontrolisan, mnogo puta zatvoren, a kamoli erotski. Kako onda Andrić uspeva da nama predoči ono što je erotsko u pripovedci, romanu, koji god hoćete primjer da pomenete? A sad, ja bih naravno mogao opet kratko da odgovorim, čitajte knjigu, ne vama, nego drugima, pa ćete videti, ali za potrebe ovog razgovora, dakle, postoji cela lepeza načina i mogućnosti, jeli? Možda je najznačajnije reći da je Andrić, da tako kažem, starinski u tome smislu, dakle, Andrić nije eksplicitan previše, dakle nećete naći u njegovim delima mnogo eksplicitnih erotskih scena ili ako hoćete još eksplicitnije nećete naći scena seksa, da tako kažemo, a i kad ih ima, one su pomalo, da tako kažemo, prigušene, zamračene, poluzamračene. Zašto? Možemo da spekulišemo o tome u odnosu na, recimo, karakter autorove ličnosti i tako dalje, ali mislim da je to zaludan posao. Nešto drugo je važnije. Andrić je suviše dobar pisac da ne bi znao da eksplicitnost zapravo više odmaže nego pomaže onome do čega je njemu stalo. A njemu nije stalo do toga da čitaoca privuče tom neposrednošću, jer zna da je to kratkoga daha zapravo, i to kada je suviše eksplicitno i suviše često eksplicitno i ogojeno eksplicitno, vodi do ivice ili preko ruba, kažemo, dobrog ukusa, ili, danas je to diskutabilno, šta je dobar ukus, pornografije. Ja u svojoj knjizi pomalo raspravljam i o tome, kažem da je Andrić ponekad na granici opscenosti, kad dočarava erotske relacije likova, ali nikada ne prelazi na drugu stranu prema onome što je pornografsko, jer pravo govoreći iz ovoga što sam do sad kazao, jasno je da je njemu do nečega drugoga stalo, a to je ovo, da se vratimo opet na Bataja. Bataj govori o tome u svojoj knjizi o erotizmu, svojoj studiji o erotizmu, verovatno najznačajnijoj u 20. veku uz možda, ne znam, par drugih studija, govori o tome da njega zanima jedinstvo ljudskog duha. Ne naravno apstraktno jedinstvo ljudskog duha, nego onoga što počeva u svima nama. I on kaže da zapravo od opatice ili iskušenice do strasnika je samo pola koraka. Sve to postoji u nama. Interesantno je da će i neki drugi modernistički mislioci isto to kazati. Recimo Emil Cioran u svom poznatom spisu Suze i sveci govori o tome da zapravo u svakoj bogomojki se skriva grešnik. O tome govori Bataj i on pokušava da nam pokaže kako u svakom od nas počiva možda zaboravljeno jedinstvo telesnog i duhovnog, a i Andrića to veoma zanima. Recimo, u jednoj od svojih ranih pesama Žeđ savršenstva, on kaže: istina nas kao oganj ispunja sve i svakog, ko pravo ide i ko posrne. Što je zapravo varijacija na ovaj motiv batajevski, sioranovski, sveca i grešnika. I ja imam jedno poglavlje koji nosi taj naziv Grešnici i sveci. Andrić nam pokazuje zaista u svojim delima kako je taj put moguće prevaliti u okviru jednoga istoga karaktera ili jedne iste psihe.
mnogo češće nego što to mislim. Najbolji primer, možda najilustrativniji, Smrt u Sinanovoj Tekiji novela. I glavni junak Ali Dede je ceo život proživeo kao pravednik, gotovo savršenim životom, iskušenik koji nije spoznao čulna iskušenja i zadovoljstva, ali pred samu smrt pripovedač nam to omogućuje, sveznajući pripovedač nam omogućuje da se projektujemo u njegovu psihu. On zapravo žali zbog toga i pita se da li je promašio svoj život. Ovo je sad pojednostavljeno, naravno kazano, to je poznata novela. I Andrić tu tematizuje zapravo taj problem. Može li čovek biti čovek u punom značenju reči ako ne spozna i jedan i drugi pol svoje egzistencije, jer to nisu nespojive krajnosti. To jesu krajnosti, naravno, ponašanja, mišljenja, razumevanja, samorazumevanja, ali zapravo to čini jedinstvo ljudskog postojanja u jednom, da kažemo, teoretskom smislu reči. Andrić nam to gotovo neprestano pokazuje u svojim delima, pripovetkama, romanima, sejima i poeziji takođe. Istakli ste na početku da je veći broj Andrićevih dela u kojima je prisutno erotsko nego onih dela u kojima nije. Koje biste tekstove Andrićeve izdvojili kada erotsko je prisutno i kada postaje dominantno u tekstu? Pa, dobro, to naravno nije mnogo teško izdvojiti. Najpre naravno dve pripovetke ili pripovesti, da sad ne ulazimo u te teorijske distinkcije, Anikina vremena i Mara Milosnica, to su već po naslovima i po tematici svojoj ostvarenja koja govore u prilog tome da je njima erotsko u prvome planu. Ali ima naravno i drugih ostvarenja. Pomenuo sam Jelenu ženu koje nema. To je zapravo erotska novela u ovom značenju reči o kojem sam govorio. To je jedan eterizovani erotizam, ali erotizam, to je naravno obsesija ženom, odnosno vizijom ženske lepote, ženski savršenog i zavoljivog postojanja koje jeste telesno, nije telesno, postoje čulo telesni detalji, ali je to jedna vrsta iluzije, to je ona najpostojanija figura koju sam pomenuo u knjizi i to je na neki način ovaj drugi pol. Pišući o Byronu Sintri, ja sam tamo kazao da zapravo postoje čak i metafore, i to ne samo u toj noveli, nego u dobrom broju Andrićevih ostvarenja. Metafora ovog, kažemo, tamnog pola erotizma, te izrazite čulnosti koja ide do raspusnosti, nekada vrlo destruktivne, a Byron njegov, naravno, u priči svedoči o tome. Metafora tog pola jeste ponor, ponornost. A metafora drugog ovog pola svetlog jeste uzlet. I Byronu, koji inače bio hrom u životu, se čini da je gotovo uzleteo, zaboravio na svoju hromost kad sretne tu portugalsku devojčicu, a onda postaje svestan da je komičan jer ga telo sputava, vraća ga na zemlju i njegove vizije se kreću od ponora do čulnosti. To neprestano srećemo u Andrićevim novelama. Recimo, još dve novele koje su potpuno određene ovom tematikom i problematikom, Ljubav u Kasabi i Ćorkan i Švabica. To su vrlo dve zanimljive novele, one
nam daju temu erotske ljubavi u komplementarnim i kontrastnim modusima. Ljubav u Kasabi nam daje zapravo tragički modus. Rivka koja se zaljubi u ledenika će stradati od te ljubavne strasti koja je kao groznica. Groznica se stalno ponavlja i to je metafora koja je neprestano prisutna. Većina junaka koji su obuhvaćeni erotskom strašću kod njega su kao u groznici. Mihajlo iz Anikinih vremena, Ćorkan i u romanu Na Drini Ćuprije i drugde, drugi junaci, čak sve do Omer Paše Latasa. U Ćorkanu i Švabici imamo komički modus. Ćorkan je, da tako kažemo, blesavo zaljubljen u tu artistkinju koja se pojavljuje u Kasabi. Svi znaju da je to nemoguća ljubav i izruguju mu se. I ovde je skrivena možda suptilna ironija Andrićeva. Ali Ćorkan je jedini koji se uzdiže iznad te kasabalijske podrugljivosti. On jedini doživljava taj egzistencijalni uzlet do kojeg ga vodi erotizam, erotska ljubav, koja je naravno čulna, u njoj ima seksualne privlačnosti, ali se ne zaustavlja na tome. Šta više, zbog toga što negde i Ćorkan sam zna da mu je Švabica nedostupna, on se okreće tom, uslovno duhovnom polju uzleta i uzdiže se iznad Kasabe. Zanimljivo je, to će se desiti i u romanu Na Drini Ćuprija s njim. U onom plesu po ogradi zaleđenog Višegradskog mosta, on će opet uzleteti. I tu je negde skrivena, kažem, ta suptilna ironija Andrića, jer kod njega zapravo taj uzlet je moguć ne samo u komičkom modusu, nego je moguć samo ukoliko se odvojite od onoga što je svakodnevno, što je realno ili realistično, ako hoćete, u nečemu što ide prema drugome polu. Ima naravno i drugih ostvarenja, ali recimo ovo su najizrazitija i negde najegzemplarnije. Vi ste već sad nabrojali mnoštvo junaka za koje se vezuje erotika i erotsko, a kada posmatramo tako junake, bilo muške, bilo ženske, kome je najčešće u Andrićevim tekstovima dozvoljeno da vidi erotsko? Ko je vlasnik tog erotskog pogleda? Čujte, to je sad, na tako pitanje teško odgovoriti kratko. Znači, sad bi vas pitali, Amerikanci bi vas pitali da definišete šta je erotski pogled. Dakle, ako govorimo o erotizmu kao, da kažemo, onome što je erotska strast, ono što obuzima, izbezumljuje mnogima, jeli? Ali ako govorimo o erotizmu s ovom drugom polu, koji je uzdižući i u platonovskoj tradiciji zapravo spoznajni, setimo se da u Fedru i u Gozbi zapravo eros omogućuje nam elevaciju do najviših sfera spoznanja, samo zapravo eros, bez njega eros koji može imati čuli posljedice i najčešće ima za Helene, nije to ništa apstraktno, ali potom vodi u visine. To je dozvoljeno samo malom broju onih. I kažem, već sam kazao, zapravo tu ima jedna, čini mi se, ironijska žalka polusakrivena, koja pokazuje da u svetu kakav jeste, to jeste taj pesimistički Andrić, ali ako bi ga trebalo braniti, mislim da to nije neophodno, ali ako bi ga trebalo braniti, treba pitati, a koji to
veliki pisac, modernistički, ne samo modernistički, nije pesimista, jeli, u viđenju sveta. Dakle, ta žalka nam kazuje da samo jurodiji ili jeli, poput Ćorkana i sličnih njemu mogu da se uzdignu. Ili oni koji su već siti sveta i njegove prozaičnosti, jeli kao profesor u Letovanju na jugu, toj poznoj noveli koja od realizma dolazi do ruba fantastike ili onoga što Todorov zove čudesno, jer mi ne znamo šta se stvarno desilo sa njim, jeli, ali njega zavode jeli, sunčane vizije i potreba da se odlepi od stvarnosti, nešto eterično, nešto što je prevladavanje ovoga grozničavog stanja životnoga koje je najizrazitije u erotskoj grozničavosti, ali ne samo u njoj. On nestaje. Profesor iz Letovanja na jugu nestaje, on zakoračuje preko ruba terase u tome primorskom mestu i više ne znamo šta se dešava s njim, kao da je zaista se uzneo i nestao. Novela nam ne kazuje šta se dalje desilo, kakav je epilog gledano svakodnevnim merilima ili realističkim, kako hoćete, ali to je to. I to naravno otvara jedno od najsloženijih pitanja u Andrićevom opusu, a to je šta je ljubav i da li je ljubav moguća kod ovoga pisca, da li je ona egzistencijalno moguća. A za kog junaka biste rekli da je najizrazitiji primer na koga deluje razorno dejstvo Erosa? Dakle, gde možemo sagledavati možda mračne posledice delovanja Erosa? Pa, ni tu izbor nije uzan, jeli? Dakle, već u jednoj od prvih novela njegovih mi ćemo to pronaći, iako na prvi pogled ne izgleda tako. A to je Mustafa Madžar, jeli? Ja sam čitao Mustafu Madžara delom u psihoanalitičkoj vizuri, jer je novela objavljena 1924. godine, to je vreme cvetanja freudizma i psihoanalize, mislim, ne samo zbog snova junakovi koji se tamo pojavljuju, da je nju moguće čitati tako. Dakle, Mustafa Madžar je, kao što je poznato, legendarni heroj junak. Međutim, ono što njega razara iznutra jesu loša sećanja i onda se pokazuje da on ima jedan erotizam i jednu seksualnost koji su izmešani na jedan destruktivan način. Postoje njegova prisećanja koje su više u snovima, a potom on više ne može ni da spava, jer on ima loša sećanja na napastovanje onih dečaka na Krimu, onda na neka druga napastovanja. Tu je Andrić tematizovao jednu od svojih omiljenih motiva, ne samo tu, zato kažem omiljenih, a to je ono što će se posle pojaviti recimo u noveli Trup, u liku Čelebi Hafiza, junaka koji takođe strada iz erotske pobude. On se zaljubi u onu Siriku, koja postaje najvažnije biće u njegovom životu, i ona mu posle dođe glave. Paradoks, čoveka koji je bio prvoučen, kao i Mustafa Madžar, kao i Karađoz u Prokletoj avliji, kao i neki drugi junaci, i onda se, kako kaže narator Andrićev, kao mleko kad provari, preokrenuo na naličje, postao je zulumčar, ratnik, ubica, nasilnik. To se dešava i sa Mustafom Madžarem i ta vrsta autodestruktivne energije s kojom on se kreće kroz novelu, zapravo se može psihoanalitički tumačiti kao destruktivna
erotska energija koja nije kanalisana na samosvesno, da kažemo, produktivan način. Ona postaje zapravo nešto dolazi iz podsvesnog i što razara junakovu ličnost. To se onda dešava i sa Čelebi Hafizom na nešto drugačiji način. Mi čak vidimo u Andrićevim delima da to može postati neka vrsta zaraze ili pošast. To se događa u Ljubavi u Kasabi. Dakle, ljubav se dogodila. To je jedno od retkih dela koje nam se kaže da se ljubav dogodila. Rivka i Ledenik su ostvarili svoju erotsku fascinaciju i ljubav, ali pošto je Ledenik prikazan njegovo ime, to čak sugeriše kao neko ko je takođe raspusnik i zavodnik, on se odupire toj ljubavi koja ga dodirne na kratko. I to će biti kobno za Rivku. A i on neće baš najsrećnije skončati. Međutim, najvažniji moment tiče se Kasabalije i Kasabe. Tu nam Andrić sugeriše da ta strast koja se između njih rodila i koja je od čule postaknutosti dovela do nečega mnogo šireg i dubljega, to je ljubav, zaista erotska ljubav kao posvećenost dva bića jednog drugome, može kao pošast, kao požar da se proširi na okruženje. I tamo se, ko je čitao novelu, setit će se, to se zaista širi u jednom ambijentu koji je zapravo ambijent suše, opet možda bude metaforično, tako da, naravno, uz pomoć, da kažemo, nečega što je sujevere i tako dalje, ali to je sve stanje duha, proizvodi neku vrstu pogubnosti. I pripovedač nam čak i kaže, se to događa tamo gde postoji zajažena životna radost, gde ljudima nije dozvoljeno iz različitih razloga, ali najčešće zbog represije, mentaliteta, običaja, shvatanja da svoju telesnost i svoj erotizam doživljavaju slobodno i radosno. To je svet Kasabe, kod Andrića koji je uvek represija. Ali to srećemo naravno i u Prokletoj Avliji. Jer u Prokletoj Avliji kao metafori sveta kao tamnice završava Ćamil, koji je paradoksalno tu došao zbog svoje ljubavi prema devojci druge vere i druge nacije, ali je optužen iz političkih razloga da je hteo, da ruši sultana. On, međutim, ne može da zaboravi to ljubavi, on je pretačio u nešto drugo, ali onda, i on strada zbog toga. I Andrić nam zapravo, to je možda najširi aspekt ove problematike, pokazuje da, jer on naravno najviše pripoveda o tom kasabalijskom svetu, da postoji jedna vrsta ne samo individualne zatvorenosti, nego i kolektivne zatvorenosti. Ja sam to, uzimajući u obzir dela poput Ljubavi u Kasabi, ili Ćorkan i Švabica, ali i druga dela poput Proklete Avlije, pa i romana na Drini Ćuprija i Travnička hronika nazvao kasabalijsko-karceralnim modelom, kasabalijsko-zatvorskim modelom, jer je represija i shvatanje konzervativnog Kasabe, ali i naravno i sam zatvorski sistem. Kod Andrića je to nešto se neki način pretače jedno u drugo i što stvara ovu zajaženu životnu radost o kojoj se govori u noveli Ljubav u Kasabi. A ima li primjera Andrićevih tekstova kada erotsko prelazi u čistu ljubav, a da se stvari ne komplikuju još nečem?
Pa, opet bih vas pitao šta znači čista ljubav. Ako je reč o uzajamno ostvarenoj interpersonalnoj relaciji dve osobe, teško da ćemo to naći. Dakle, rekao sam, o ljubavu u Kasabi, tamo se kaže, desilo se čudo u Kasabi, ali to kratko trajalo. Zbog toga što ledenik nije bio dovoljno na visini, toga nije mogao da izdrži to što ljubav zahteva. Šta zahteva ljubav? Dakle, erotska i u onom višem stadijumu otvorenost, i to bi nam i Bataj rekao. Razmicanje svoje sopstvene zatvorenosti i otvaranje prema drugom i prema drugima. Što vas onda čini, naravno, po definiciji ranjivim, nezaštićenim i tako dalje. Tu se desilo čudo ljubavi, kaže se eksplicitno, ali kratko trajalo. Posljedice su pogubne za gotovo sve u toj noveli. Koji bi bio drugi primer? Pa, u Andrićevom duhu, a onaj koji je čitao moje druge knjige o Andriću zna da ga ja čitam kao ironijskog pisca u jednom dubljem značenju reči. Drugi primer bi mogla biti Jelena, žena koje nema. Već nam naslov kazuje sve. Ta je, da kažemo, erotska ljubav ostvarena u viziji sa tom ženom koja je zapravo iluzija više nego, ona je svetlosno biće, Jelena, Helena, što je naravno od Helios, sunce, sunčeva svetlost i tako dalje. Ona je svetlosno biće, sunčano biće, dakle ono što je vizija životvornosti, naravno, jer svetlost doživljavamo kao životvornost. Jel se vi možete setiti nekog drugog primera? Meni je isto bila Jelena, žena koja nema, kao možda najčistiji primer. Jeste, ali to je, tako kažemo, ljubav s vizijom, sa senkom. To je ljubav sa nekom senkom, jer Jelena je opet čitano u psihoanalitičkom ključu, ako je ona njegova vizija, projekcija, ona je zapravo ona svetla senka, ajde tako da kažemo. Ona je anima, uslovno rečeno. U ostalim delima vi imate, recimo u Mari Milosnici, tu postoji ostvarena ljubav do jednog momenta. Ali Paša odlazi, a Mara ostaje. I naravno, kao i uvek, društvo je ono koje represijom svojom običaja, svejedno, zavidljivosti, političkih potreba uništava to. Ali to nije ništa novo i to nije ništa Andrićevsko samo. Andrić je samo dao, da kažemo, svoj pečat tome, suveren umetnički. Denis de Rougemont, autor knjiga kao što su Ljubav i zapad, mitovi o ljubavi, francuski teoretičar poput Bataja, govori o tome da zapravo u istoriji evropske i zapadnoevropske književnosti ljubav uvek provocira odgovor društva. Zato što ljubav izaziva ono što društvo kao zajednica zatvorena teško podnosi. To ćete naći u Tristanu i Izoldi ili u Doktoru Živagu. Ljubavnici ne mogu biti srećni nikako sem u nekoj izolaciji, poput Živaga i njegove ljubavi. Herbert Marcuse, nemački teoretičar, u svome delu Eros i civilizacija, zapravo vidi konstruktivno dejstvo Erosa kao utopijsko. Erotičnost može da nam pomogne da se oslobodimo stega. To naravno deluje više kao program i kao poziv, nego kao, da kažemo, kritička analiza. I to je naravno jedna vrsta dimenzije koju ne treba zaboraviti, koja se, vidimo, pojavljuje i kod Andrića.
Postoji naravno i ona druga razorna strana, recimo u mnogim delima Andrićevim, jedno od najizrazitijih u tom smislu jeste Omer Paša Latas. I tu imate i urodivog, onog Osmana, čini mi se, koji je međutim luda. I on ima svoju viziju eterične žene i on je srećan u svome, da kažemo, iluzivnome svetu. Ali s druge strane imate Latasa, koji je libertin, koji je biseksualac, ali razulareni i koji naravno, kome ništa nije sveto, jer je on, kako kaže pripovedač, onaj koji je pobedio sopstvenu sudbinu, što je takođe ironično. Ako verujete u sudbinu, ne možete je pobediti. Sudbina je nepobediva. Ako mislite da ste je pobedili, to znači da ste toliko osioni da zaboravljate šta je to. I Paša Latas je prikazan zapravo kao jedna vrsta mehanizma kojim vladaju njegove libidonozne, da tako kažemo, potrebe pretočene ne samo u seksualne porive, nego u nasilje, u proganjanje, u disciplinovanje i tako dalje. Drugi primjer iz tog romana je Kostać, Kostake Nenišanu, koji je isto tako neko ko strada zbog istoga onoga zbog čega stradaju i Kasabalije, a to je zajažena životna radost, odnosno, mogli bismo reći, ako bismo opet govorili psihoanalitički, libidonozna energija koja nije artikulisana, koja nije kanalisana, oslobođena i spoznata, nego deluje ispod te represije, tog pritiska nesnošljivog okruženja. Da meni se čini da za Andrićeve junake samo taj neki početni stadijum može da se posmatra kroz neku iskonsku ljubav ili erotsko, kroz tu čistu ljubav, kako sam je nazvala, a da nakon toga, dakle, ili što vi pominjete, uključuje se društvo ili promena o samim junacima utiče da se to promeni. Ja sam u knjizi naveo i neke zapise, recimo iz Znakova pored puta, naravno. I jedan od njih govori o tome, kako čak i kad se pojavi ljubav, tu nastaje komplikovana računica ljubavi. Ko je koliko kome dao, ko je koliko primio. Dakle, u tom smislu Andrić je bio pesimist. Istina, na jednom drugom mestu on kaže da samo prava ljubav, ako postoji, može od dva bića, koja su inače sama po sebi slaba, stvoriti ljude, osobe koje će moći da se uznesu iznad toga. To je ova vizionarna strana, ova svetla strana, koja ostaje najčešće kao projekcija, ali i kao ideja oslobađajuće moći ljubavi, to znači i erotizma, jer je naravno u ljubavi koja nije samo čulno postaknuta, erotizam uvek prisutan i ovom svojom mentalno-psihičkom stranom ili mentalno-psihičkim dejstvom. Tako da Andrić je pisac koji je zaista prožao svoj opus tim, recimo, to može da promakne zbog drugih tema u Travničkoj hronici. Tu takođe imate to dejstvo zajaženosti koje je destruktivno onda kad se kasaba zatvori, u jednom momentu, i onda to deluje tragično, smrtonosno, ali postoji jedno poglavlje, ako sad sam sve dobro sećam, to je 10. poglavlje u romanu, kojem Andrić tematizuje opet suptilno ironijski to dejstvo erotizma. Jer se tu ova zaraza erotske čarolije prenosi sa čoveka na čoveka. I zanimljivo je da ona kreće
iz francuskog tabora, znači aristokratskog, pa se onda spušta među proslavu da bi se opet vratila natrag u jednom kruženju, kao jedna vrsta gotovo istočnjačke čarovite priče koja nam sugeriše da Eros prolazi, taj đavolak gotovo erotske čarolije prolazi među ljudi, dotakne ih, neke zatravi, nekima omogućava da vide ono što nikada nisu videli i doživeli i onda ide dalje. Ostavlja ih s njihovim egzistencijama koje naravno imaju svoje limite, svoje ograničenja, svoje zablude i tako redom. A koje delo vam je bilo najizazovnije analizirati iz ovog aspekta erotske imaginacije? Pa, Omer Paša Latas. Zato što, prvo, to je nedovršeno delo i to je delo, kao što sam u prethodnoj knjizi Fikcije i moć pokušao da pokažem, koje je ostalo nezavršeno ne zato što Andrić nije imao vremena, nego zato što nije mogao da ga završi. On je tu čak pogledao preko ruba modernizma do onoga što je docnije nazivano postmodernizmom i to naravno nije bio njegov prostor. Ali on nije mogao kao pisac koji je bio autentično posvećen svojoj umetnosti, nije mogao da to ne vidi. Tamo se govori o dve slike stvarnosti, stvarno i nestvarno. Posto se cepa stvarnost na dva dela, to je ontološka problematika toga šta jeste stvarno za nas u onome što nas okružuje, što je neki teoretičari smatraju jedan od temeljnih problema postmodernizma. A Andrić kao pisac koji izvorno dolazi naravno iz velike realističke tradicije, ali ne ostaje u njoj tek tako, on je zapravo ipak eminentno modernistički pisac. I to je modernistički pisac upravo zahvaljujući nečemu što je nedovoljno primećeno, to je sposobnost perspektivizacije. Ona omogućava da vidimo različite perspektive. Kako? Tako što nam daje perspektive različitih svesti, različitih likova. On to najčešće ne čini kao neki drugi autori poput Faulknera koji je davao palicu pripovedačku pomoć tehnike toka svesti različitim likovima. Kod Andrića obično postoji taj autorski sveznajući pripovedač, ali ona omogućava menjajući perspektive da razumemo perspektive različitih likova. U Omer Paši Latasu, međutim, ni to nije bilo dovoljno. Jer je Andrić tu se suočio sa problemom dočaravanja nečega što je prevazilazilo do tadašnje, da kažemo, mogućnosti njegovog pripovedanja, a što najveći delom proizilazi iz ovoga glavnog karaktera, Omer Paše, koji je takav kakav jeste i kakvim se ga prikazao, koji onda tom svojom, da kažemo, radikalnošću karakternom, a u romanu i karakterološkom, zahteva mnogo više od onoga što je Andrić bio navikao do tada da oblikuje u svojim delima. On je to pokušao da reši, to nam, roman u ovom obliku koji je stigao do nas, pokazuje tako što je zapravo replikovao na više likova koji se pojavljuju kao neka vrsta kopije, replikanta i onih koji osvetljavaju taj glavni karakter. Ne samo Kostake Nenišana, nego i drugi iz njegovog tabora. I većina njih imaju svoj
erotski zamršeni kompleks ili čvor, kao i sam Omer Paša. To je ostalo nedovršeno kao i ceo roman. U jednom spoju, jednom srazu zapravo različitih mogućnosti. Jedne koja bi bila bliža tradiciji, recimo realističkog pripovedanja, i ove druge koja je bliža jednoj, kažemo, hipermodernističkom maniru. U romanu se to na različite načine pokušava razrešiti. Iako i tu postoji, naravno, motiv erotskog uznešenja. To je u onoj epizodi koji se pojavljuje Vjekoslav Karas, onaj hrvatski slikar koji dolazi da naslika portret Omer Pašin, a zaljubljuje se u njegovu ženu, i ne može da se otme tome. Ta je ljubav naravno nemoguća i ona je najverovatnije samo opet njegova projekcija i koja takva ostaje. I zanimljivo je da se tu pojavljuje motiv lepote kao najveće od svih varki. To nije naravno apstraktna lepota, to je čulno telesna lepota ovde ženskog bića kojega i nehotično zavodi, ali za Karasa koji je umetnik, doduše kaže se brodolomac, ali nekada vrlo darovit umetnik i ostvaren, jednim delom to postaje varka koja celu njegovu egzistencijalnu slagalicu, njegov egzistencijalni mozaik zapravo rasipa. Kako? Tako što ga suočava zaista sa, da kažemo, iluzornošću njegovih sopstvenih predstava o svojoj egzistenciji do tadašnje. To je taj izazov celovitosti nedohvatne koji je, da kažem, uslovno rečeno, batajevski, a koji je bio vrlo blizak Andriću, kao takođe modernističkom piscu i jednim delom takođe misliocu, rekao. Iako ja ne bih volila da ovde završimo, ali želim da ostavim prostor svim našim slušalcima da se zainteresuju dodatno za ovu temu i za erotsku imaginaciju Ive Andrića i pročitaju vašu studiju. Zanima me za kraj koliko se erotska imaginacija u književnom delu Ive Andrića uklopila u ono što bismo možda nazvali poetiku prikazivanja erotskog u književnosti 20. veka? Pa mislim, iz ovoga što sam do sada kazao, mislim da je jasno da se dobrim delom uklopila. Rekao sam, Andrić nije eksplicitan kao neki drugi pisci 20. veka, ali on duboko modern i u tretmanu erotske problematike, recimo u tretmanu tog buđenja gotovo animalnog erotizma koji je, moglo bi se reći, karakterističan za modernizam. Modernizam je to izneo na videlo u celom nizu ostvarenja i to se pojavio i kod Andrića u celom nizu njegovih dela. Dakle, on je i u tome smislu, po mom sudu, bez obzira na tu varljivost njegovoga pomalo tradicijskog načina pripovedanja, zapravo duboko modern pisac. I mislim da baš ovaj kompleks erotske kontroverze čovekovog bića između ovoga ponornog i ovoga uznosećega pola, to najbolje pokazuje. Svedoči o tome. To naravno zahteva jednu vrstu pažnje i strpljenja u čitanju Andrića, ali isto to postoji naravno i u čitanju drugih pisaca. Čitanje je aktivnost, međutim, koja
ako uspemo da joj poklonimo svoje strpljenje i da ga odnegujemo, nam vraća višestruko i mislim da Andrićev opus to i u ovom svojem vidu i tekako dobro pokazuje i svedoči. Hvala vam puno na ovom divnom i iscrpljujućem razgovoru. Hvala i vama na pozivu. Ja bih da vam se zahvalim, profesore, i vama, Bojana, da kažem da sam uživala u vašem razgovoru. Ovo je jedna izuzetno važna tema i da pozovem i naše studente i pratioce da slobodno komentarišu, daju predloge. Koliko pouzdano znam, do sada mnogi željno iščekuju da čuju ovu emisiju. Ja sam imala zadovoljstvo da vas čujem i uživo. Hvala vam najlepše.